turajya turabashuje rero tubabwira ngo tubagezeho inkuru zitari ivumbi, inkuru ziri update, inkuru zigezweho kandi zishyushye zifite injyana. Uyu munsi uri kwibaza ngo twagiye mu karere ka Nyanza, umwarimu ufite ubukwe yatawe muri yombi akekwaho gucuruza inzoga zitujuje ubuziranenge. Ubuyobozi bw'umurenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza bwatangaje ko bwafatanye inzoga zitujuje ubuziranenge umwarimu wigisha mu mashuri yisumbuye ahita atabwa muri yombi. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 20 Kanama 2026 nibwo mu Ngonzi ahazwi nko kuri 40 mu kagari ka Nyanza abayobozi bo mu nzego z'ibanze daso polisi n'abaturage bakiri muri ako gace bapakiraga inzoga mu modoka yo uwo mwarimu areba. Uko bigaragara iwe hari ububiko bw'izi nzoga kuko hari nyinshi cyane. Rero ntabwo byarangiriye aho mu gihe bapakiraga inzoga zitujuje ubuziranenge, abapolisi basabye mwarimu kwinjira mu modoka imbere maze bamushyira hagati yabo, bamujyana kumufungira kuri sitasiyo ya polisi ya Busasamana. Nyuma rero nanone umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Busasamana Bisengimana Joseph yabwiye igihe ko bahawe amakuru bajya gufata izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Yagize ati twagendeye ku makuru twahawe tugezeyo tuzisangayo nta mubare wamenyekanye w'izi nzoga, gusa zari mu mifuka irenga 50. Mwarimu watawe muri yombi ufite ubukwe kuri tariki 30 Kanama 2026 mu minsi yashize yafungiwe gutwara ikinyabiziga yanyoye inzoga, akatirwa igifungo cy'amezi 3 gisubitswe. Mu Rwanda gahunda yo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge irakomeje. Ubuyobozi busaba abaturage kwirinda kuzinywa no kuzicuruza. Naho mu yandi makuru, Brazil abashoramari barenga 200 baganiriye ku buryo babyaza umusaruro amahirwe u Rwanda rutanga. Mu mujyi wa Sao Paulo muri Brazil habereye ihuriro ry'ubucuruzi rihuza u Rwanda na Brazil ryitabiriwe n'abashoramari barenga cyangwa basaga 200 baturutse mu nzego za leta n'iz'abikorera, baganira ku mahirwe ari hagati y'ibihugu byombi mu bucuruzi n'ishoramari. Ni amakuru yatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB kuwa 20 Kanama 2026. Iri huriro ryari rigamije gushakisha uburyo bwo kurushaho guteza imbere imikoranire hagati y'u Rwanda na Brazil ndetse no kugaragaza amahirwe ari ku isoko rya Afurika. Ambasaderi w'u Rwanda muri Brazil Laurence Manzi yavuze ko u Rwanda ari ahantu heza hafasha ibigo byo muri Brazil bishaka kwinjira ku isoko rya Afurika. Yagize ati ku bigo by'ubucuruzi byo muri Brazil bishaka kugaragara muri Afurika, u Rwanda ni irembo ridashidikanywaho. Uburyo tworoherezamo ubucuruzi n'ahantu heza rubarizwa bituma ruba ikiraro cyiza gihuza umugabane wa Afurika muri rusange. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda Tuyishimire Keva yavuze ko nubwo u Rwanda ari igihugu gito ku buso gifite amahirwe menshi y'ishoramari. Yagize ati nubwo u Rwanda ari ruto amahirwe yarwo ni menshi. Kuba ruherereye mu mutima wa Afurika, rubarizwa mu isoko rusange rya Afurika n'amasoko yo mu karere, bituma ruba irembo rihuza abaguzi barenga miliyari 13 ku mugabane wa Afurika wose. Iri huriro ribaye mu gihe u Rwanda rukomeje gushishikariza abashoramari mpuzamahanga kubyaza umusaruro amahirwe ari mu gihugu no gukoresha umwanya rufite nk'inkingi y'iterambere mu guhuza amasoko atandukanye yo muri Afurika.
Ku yandi makuru rero turababwira ko abanyeshuri bangana na 88.21% barangije amashuri abanza batsinze ibizamini bya leta. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, Dr. Bahati Bernard, yavuze ko mu mwaka w'amashuri wa 2025-2026 abanyeshuri bakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza batsinze ku rwego rwa 88.21%, kandi ko byongereye ugereranyije n'umwaka ushize wa 2024-2025 kuko bari 75.6%. Urebye umubare w'abakobwa gusa batsinze ku kigero cya 87.1%, mu gihe abahungu harebwe umubare wabo gusa batsinze ku kigero cya 89.59%. Mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza nuko byifashe, nuko amakuru ameze. Abana bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza uyu mwaka ni abana 27,657 mu gihugu hose bo mu mashuri 3,895. Abahungu bagize ijanisha rya 44.35%, mu gihe abakobwa aribo benshi ku ijanisha rya 55.35%. Reka rero nsoza mbashimira mbabwira ngo amajyaruguru y'Uburengerazuba burasira bwaryo ndabashuje cyane, kandi yamba mwese mugomeje gukurikira Mbwira TV show, tubahereza show amakuru ari update news. Reka mbabwira ngo utarakoze subscribe yikore, dukomeze tubane mu makuru agezweho n'ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Emi Pro, mbabwira ngo ndabahereza amakuru kuva ku wa gatanu kugera ku wundi wa gatanu, twahereye no ku wa mbere. Reka mbabwira ngo rero dukomeze tubane mu biganiro bitandukanye. Uwo wakoze subscribe, thank you. Na utaragikora yikoreshe ya like ndetse n'ibindi, dukomeze tubane mu biganiro byiza kandi n'amakuru agezweho ku isaha ya nyayo yagewe kandi ku gihe. Reka mbabwire ngo ciao ciao, na mukanya twongera dusubira mu makuru yacu, mbageza amakuru ameze neza cyane. Mugire ibihe byiza.